Lecer donya lo loring cham ni mangol bar tugung gamle pori nge pori chosi ajing buge bon luke. Acts of Apostles chapter 14 verses 19 to 28. Huku donya alo atalo Antioch gulukala Iconium guluke jiu ni nge hanya pane hoge ni apamam bing ryukla tua mulaila Paul ni bulu alangkungki pane hoge sipaku habe manglaila kemuge bariam alo sailing ha pakune haba mabdi ajing bunge muam dakyum rikuni mu hurap pane hoge kemu be gilak pane hoge kasingge alolo Barnabas lagbe mu darbe be ang pane huku kemuam taramsar sarho kokang lo ajing bu agjak bulu mapane ho Listra bela Iconium bela Antioch be bulu angkur pakune ajing buge yajia luam aktor mujila manging lo doki to habe damra yingla hingru hingter agjak be hingpah kokang darabe isurga lapang hatilo ngulu angci tarine hoge girja akilo bulu gube abang akam aku tigru jipela pratna hoge aridola buluge mangjing nam filoni bulam talak jipane ho Pisidia be angpik laila Pampilia be bulu angci pakune hoge Pergia alo gamcharam bulu gyo ho kokang lo Atalia be bulu ipane hoge aluke Antioch gube bulu sepe be janya pane huku Antioch sijaga ririum nambon ham aluk alo isurga gring anyaluke rise aku gube jidum jibang chopane buluga gichiri ho gerja niam bulue gokchum ho kokangso bulu lagbe isurga bon rinam malangam khitam pane hoge Gentile tunglong gube mangingam hugu aing be mu makug jipane ham kam khitam pane hoge ajingbu ata lagbe tubrak artak anyo magu bulu dobam ne